ELITETV News na miyamda ipau yoholagpagi thabak jor ngarang sahi ama mapung fakibaga iroinana ahanba mapok numit ki thorom ngarang ELITETV ki office da jinglem laba thorom ama galoinana pangthokre ngarang nungtil pangthokiba ahanba foundation day gi thorom gi mangoinana ayukta pisum chingamcha da u chara kaya ELITETV ki staff singna thakibaga loinana Jenims su blood donation tauke ngarang nungtil pangthokiba mapok numit ki thoromda wangkai AC ki MLA Thangjam Arun Kumar socio political commentator P Sonamani amade ELITETV ki editor Jit Ningomba ahumna mathang sitna chief guest of honor amade president oina sarup yaduna pangthokhe ahanba ELITETV na chahi ama mapung farak pagi thorom aduda ELITETV na numidang pung 8 tarada numit khudingi miyamda live oina sandokliba open debate da tongan ba issue singda panelist oina sarup yariba miyoi singda achamba khudol pot sing tamduna ikai khumdaba utke Tharomaduda wangkai AC ki MLA Thangjam Arun Kumar na phungdokibada chahi ama khakta ngairiba channel asina miyam gi seba ngamna batorokpa matam khangaude channel ama tawbada ELITETV ki staff singi amaga ki marakta cooperation pinabana ngase ELITETV na viewers masing yamba ngamlibani haina singthakhe aina chum yengjabada ELITETV ki si anchoring suyam kogi yam qualified oi hai tare sum sai gi yam powerful oi ba karigumba koi panelist mang pamina ba koni na mang ta karigumba question ma hang kan da su yam accurate oina yam powerful leina ga kogi panelist sing ko wari watai sana ba konna ba ngna ba ado koi tari ba koi viewers sing da su yam nungai ba yam leina idea yam leina hang ba masada knowledge leina chumna mayam na pang hang leina hang ba na ta ba masagi oi ba on idea le kanda madugi kanu du wakal lon du daga question na kanda koi na ga koi viewers sing sum ta kanda masi question ji ma hanga di yam nungai ni ga khallinga da khangau da na chana na leigiba kan khanari ba topic tu ge mari leina na ga question salaw na ga hangjilak pa kolak pa siguma yam nungai ba ma aina sum koi gi ELITETV gi anchor sing da su go phangjai aduna masi yam nungai ba channel ama koi da yam loksing pi ba dum channel yam successful oi rak pa du Thoromgi guest of honor oina sarup yakiba socio political commentator P Sonamani na hakibada ELITETV na sandokli ba numidangi open debate asina miyam mangda mahakpo achoba fida ama pibibangamle mahang masagi anaba atinba kaya lerabasu ELITETV na open debate ta sarup yabiba yagadra haina hanglakpada yamna positive oina debate khudingmakta sarup yazage haina pakhum pikibaga loinana ngasi fawbada ELITETV gi open debate singda sarup yaduna asigumba platform ama pibibagi damak ELITETV Thagat pa phongdokhe chalo puna magse jit sige mak si ang pujam active jam natin proactive oiba mangoda na haiba wahis leitaba masi ai yang uba phangi mangodagi aduna ELITETV da manawa na chungthorpa means it is a blessing in disguise adu mayam gi maratagi mana thodu khendu na ELITETV se man pukalak pase till date angakpada mayam pukali he is a very popular gentleman masi mean wa mahayade yes tamo kai tosiki kram hai tosiki has reciprocation is really wonderful ashini kwaidi na media to this yes media high five yam lay adu media should not be purchased media should maintain the credibility media should have the courage to point out akoi bitambi bitamakta any mapun itse media say yamna respect to jay yamna kanide I pay my due regards thodu khendok na kari hane na pamjaruba ina tamjaruba ai taseng na tammi Manipur ta mayam panelist mem ai gi inaw sing ai gi icha sing ai gi colleagues sing layo punamak I treat them as a friend mohine tambiba mohine takpiba especially gi imalon se tambiba plus in a khangda subject mem takpirakpa masi ai gi the best medicine ni ai gi blood cancer as a patient na moina and I feel I will live long ai karim ta ELITETV na chahi ama mapung farak pagi pangthokiba tharom da preside tokiba ELITETV gi editor Jit Ningomba na chahi kaya gi mamangdagi journalism gi profession asida hona jarakpa kaya adubu na hona na ningsingkhe lam asibu pamjabadagi ngasi fawbada leptaba achumba paudam kaya miyamda yohonna honari haike makhata na su lam asida leptana chathaduna achumba journalism gi ethics ngakna miyam gi seva tawjaba ngamjage haike SIM TV aduga ICTV pulakanda ISTV lakpa ISTV da koine lejerame sei tara tre train pan mea lejerame
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯕꯁꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯖꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯜꯐꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯖꯤꯠ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯣꯠ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯤꯠ ꯇꯤꯚꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯁꯥꯐꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯖꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯖꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯛꯑꯦ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯥꯡꯗꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯇꯥꯃꯣ ꯙꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯎꯗꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯩꯇꯖꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯨꯡ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯖꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆ